Ćao svima i dobrodošli na ovaj video. Danas ću vam pokažem šta jedem na danas snimanju i da vam pokažem najlakši recept za italijansku pastu na svetu. Ajmo. Dala sam mi ključa voda za špagetu dok se to dešava na tiganj koji ćemo da stavimo na neku blagu temperaturu, tipa četvorku. Stavljam maslinovo ulje i uzet ću jedan čen belog luka. Ako želite da vam pasta bude zaista dobra sa belim lukom, morate da nabavite jedno od ovih i onda samo stisnete i beli luk ispadne na njom. I beli luk ću lagano propržiti na maslinovom ulju. U sve to dodajemo malo origana i puštamo beli luk i origano da se malo zaprže na tom tiganju. U međuvremenu čekamo da ova voda proviri. Da beli luk krene da pušta miris, dodajem tunu. Ovo je najbolja tuna, 100% provereno. Ovo je sa belim lukom, ima raznih, ali ovaj brand je Naci. I to sve tresemo u tiganj i sada to sve spajamo sa maslinovim uljem i začinima koji su na tiganju. Ova tuna ima još malo maslinovog ulja, zato nisam stavljala previše, inače bi vjerojatno stavila više. Ne sme da bude suvo, treba da ima maslinovog ulja, ali ne treba baš ni da pliva u ulju. Ono što ću ja da uradim je da dodam i puter za dodatne kalorije, to ne morate da radite. Ovaj muti passato i to također dodajem u sos za pastu. Lepu količinu. Ali je dosta gust, tako da ne mora se preteruje ako koristite ove. Ako koristite tomatino, bit će vam možda malo previše redak. Tako da ja bih stavila što manje, ali treba vam što gušći paradajz. Možete čak da koristite i iz tubice paradajz pastu. Možete da dodate neke masline ili pinjole, bilo bi baš lepo, ali moj dačko to ne voli, tako da ja to izbjegavam. Sad se samo čeka da pasta završi svoje kuvanje i onda ću da je ubacim u sos i da dodam parmezan.